Nko muringo gumwe gukongera abanyamakuru bukugo mu nkora y'emirimo yabo ab'ekitongole kya Health Journalist Network in Uganda babangwirwe abanyamakuru abo muri Mbarara abarukuhandika haby'amagara hamwe no kongera kubizya umwuga gwabo n'umwuga gitu kureba ngo enshonga z'amagara zagambwaho abantu bizukibwa emyuga yabo ngo kugenda mu marwaro bakabatera ubukatu bwa COVID-19 ubwa hati ntureba amarwaro mingi garume mibazi kunka iri getting expired abantu tumugiye yo kujemesa kandi COVID-19 echiroho. Definitely a lot of money that is put into research and innovation, especially in universities. There is just a lot. You have the Ministry of Science and Technology. You have, especially now it's attached to the office of the president, and they have a lot of money that they're giving out. Currently at Mbarara University, we just got a grant of $40 million from a foundation, not in Uganda, but out of Uganda, to create an innovation hub here that will begin next year in Chihumuro campus. Okuhandika ebihikire barukukozesa abakugu niyo ebire ry'enshonga nkuru omushomogu. So abanyamakuru nibatera umuyanganimo kugira ngo mwabana mukore emirimo yanyu aka kantu ko kwizisya abantu responsibilities zabo katabeba aka kantu ko kwizisya abantu kuba responsible for their lives katabeba. Abashinga obungi bonna babireka nibagamba ejo kachagenda nija okwebaza abantu mawulire abali eyo TV stations ezili eyo radio stations ezili eyo abali ku social media abana online TVs nga bakubiriza abantu ku nsonga ya COVID-19 eyokwegemesa oba abantu ofunye obubonero ogana mudwayo nokolachi nolaba omusawo okubetabaza ekyokureberaho hamwe n'iraka rya buri omwe nazo n'enshonga nkuru ezikizireyo kugambwaho omuri Sisororu. Oku ebindi bintu byona birikwetenga raw materials oku mukureba factories nizetenga raw materials kushoboza ebintu nk'emifarasi n'ebindi bintu nyitwe abanyamakuru nitwetenga information kukora omurimo gwitu. So twaba nitufuna emishomo page, it is one way of kufuna information kweyongera kukora omurimo gwitu. Mwentu batuhinika ubuhabuzi tweza kuhereza community kandi ubuhabuzi obwe buri nko mu Nyankore twenda kubuto mu Rufuru ninga muri mu Rufuru twenda kubuto mu Nyankore twenda gushika abantu baburizo akwe miringo nyingi tufuna ibyo kwegeseza abantu ibyo by'amagara k'abantu batakubasa kubahika buri bice ningomwe byo mu rumo ruzungu twenda kubuto mu Nyankore kuko twatagana ni tubeta tumutuyamba amakora gakwatira inene by'amagara mu ihangano bimwe habinte bikiriye nyuma konko kugira abanyamakuru aba nibagira ngo kwihayo n'ikikuru munonga omukubutura enshongeji urge myaka yira abanyamahoro tabakwandika bonka tabakora radio bonka tabakora TV bonka abantu mu byaro ninga shabatura bakacikwata ngo twino bwenge bwinji bitumanya byinji Munu waisha nguru kuzagambira abantu ekintu niwe nkoriyo naze kukigambo takineho buhame buhabire umushomokeje nerebe mirunje abanyamakuru abo kuba abanyamakuru nizo twara ebo kuba bashomye isaha tukabihereza abantu abariyo kuba no batureba za TV aho gukora za radio na abo kushomye bakora zituzitwara twayegesiwa ahashwatirana na COVID-19 Obure bwa COVID-19 bucuruko buriyo mbantu abantu babirujireho ebyo kugenda bakamanya ko amagara gabo gemeryo mbya COVID konka twamayisibwa ngo embazi yo kuvaccinate ninga shi vaccination zicuruho munako mu health centers enje ethereza wide knowledge ethereza kumanyisiga ahabinte mu kwata kumanya kugira ngo kayambihanga hito abo kubitwe turyamara kagabinji abantu nibatukiriza mu nonga ng'abanyamakuru kandi icyo ni kirungi so hati ngito abanyamakuru nicyo kitwine gukora kushoma munonga kongera kubuza ekitongole kya Health Journalist Network in Uganda nikigita abanyamakuru abarukuhandika haby'amagara omu Uganda yona nekigenderwa cyo kureta henkora nungi y'emirimo omu banyamakuru ahabwa TV West nde era akiza